I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ćemo pričati o tajni kar organizacije. Pre samog početka videa želim da dam par shoutoutova. Prvi shoutout ide za kanal 4. Hokage koji mi od sada pravi thumbnailove. Drugi shoutout ide za kanal Gluja koji je napravio novi kanal i sada snima na njemu. A treći shoutout ide za kanal Junior. Obavezno posjetite sva tri kanala, linkovi će vam biti u opisu i u pinovanom komentaru. Krenimo na intro. Kar organizacija je misteriozna organizacija koja se pojavila u Boruto mangi. Jedan od članova Kari je dosta privukao pažnju fanovima ovog anime i mange. Ta osoba se zove Kashin Koji. On jako liči na Jiraiyu. Ima sivu kosu, dosta jak vatreni stil i odan je kar organizaciji isto kao što je Jiraiya bio odan Konohi. Jiraiya je umro u borbi protiv Paina i to je sigurno. Kada je umro, vidjeli smo njegov duh kako hvata Naruta za rame. On nije oživljen u 4. Shinobi ratu zato što Kabuto nije mogao da nađe njegov DNK. Ali meni je pažnju privukla još jedna osoba iz kar organizacije, a to je ova devojka. Ova devojka izgleda kao da ima neki poseban doujitsu, a ona me podsjeća na jednu osobu koja se već pojavila u Narutu. Ona se pojavila u Naruto Shippuden filmu koji je filler, mada ne bi bio prvi slučaj da neki filler lik postane canon. Mislim na princezu Shion. Shion je imala doujitsu sa kojim je mogla da vidi u budućnost. Bar meni njih dve pomalo liče, a uskoro ću vam reći zašto je ovo bitno. Mislim da su članovi kar organizacije zapravo vraćeni u život uz pomoć nove tehnike. Ova tehnika vraća mrtvu osobu u život i briše toj osobi sećanje. Jiraiya je uz pomoć ove tehnike vraćen u život i dat mu identitet Kashin Kojija. Verovatno postoji neko ko kontroliše kar organizaciju, a također mislim da su svi članovi zapravo bili mrtvi pa su onda vraćeni u život. Hajde da pogledamo Naruto Shippuden. Mislili smo da je Pain glavni negativac, onda smo shvatili da je to zapravo Obito. Posle toga se otkrilo da je Madara glavni, a nakon toga se otkrilo da je zapravo Kaguya glavni zlikovac. Pretpostavljam da neko moćniji stoji iza kar organizacije. Sem izgleda, skoro pa nemam nikakvih dokaza, ali pokazat ću vam jednu sliku. Na toj slici je Kashin Koji bio u Konohinom vozu. Pogledao je na statue Hokagea i rekao: "Zemlja vatre, selo lista." Osjećam kao da sam sudbinom povezan sa ovim selom. Moguće da ova tehnika briše samo sećanja, ali ne i emocije, pa je Kashin Koji osjetio povezano sa Konohom zato što je on Jiraiya. Također, u posljednjem chapteru Boruto mange smo vidjeli da Kashin Koji može da prizove žabu. Ko je gledao Full Metal Alchemist, ovoga verovatno podsjeća na homunkule. A sada ćemo malo pogledati Shina Uchihu. Shin Uchiha je želeo da osveti Itachiya. Po tim riječima možemo zaključiti da je bio jako vezan za njega. Ne znamo kako je probudio Mangekyu Sharingan, ali pretpostavlja se da ga je probudio zbog Itačijeve smrti. To bi značilo da je on dosta dugo živ. I za Shisuya i za Jiraiyu je ista jedna stvar, nikada nisu reanimirani. To je zato što niko nije mogao da pronađe njihova tela. Mislim da je Shisui vraćen u život i da mu je dat identitet Shisui Uchihe uz pomoć ove tehnike. Naravno, nemamo nikakvih dokaza da ova tehnika postoji, tako da ovo za sada ostaje samo teorija. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Pozdravljam vas, Balkanski Uchiha.